Akoshi brand masamane hame Sumi tubia na tumia haniminya metio If you run to an idea krembo betu Sika miji mini wo bie ni chefa No Semu jimi ndiamo fami kwa semdi pia na semu dime konsu ameba Eba be ima no atras I am the oldest and I'm giving you the oldest No person a kire say abofra ne nyane dia na eye meme wo faase no oni mema bebre ana adeda na no kro wonum kwaye a wo faase wo kobra me wo faase ne dem a me wo faase ne daaye na tete mu nyina ye se wo sei meme wo faase ne de adrogu nsam na ma ne nom ye na ni ba ne ho so no da me wo faase ne dem ho ana me wo kura se so nsam am tete ya ebia so na mbae abrante yi so kan wo di hyewe no de hyewe wo di hyewe no de hyewe enti na se me hwemu a abrante nani na emre ana mo fa so ne di nyinsa na kwa akwhye no meboa ofa nsema wo ken se de ase woni mo fa si won so won so na nya pepepe minim sa but na enye sei so mama nka sei on so da nya pepepe on so ma me kono de ni ja abrante bi wo fie ho na abrante me hwekwan ya no ode akwa ne fa so a ana me ameje se me amehwe akora no yes wan hye dan fa na nyawo da endi kan no o ma me kono na me mini ha to de ne share brand nsanti mi amehwe a won hwe akora ne yie ka kwano kwa yesen ko wo kwa ma me wona me ni o ma me kasa se o de mi amehwe akora no ti me meje se mehwe akora na tese ni nse na yede aba na se na aba wi yes hu na jinsem enti mi amehwe da fra akora no sebi onye normal no onye normal se bia onim hwe se oni obi ye bibia ohu oh say no de mi ana me wo fa se mi nsa de osipate enti oba me ntan me ni di nkomo ka den se me sero do de ko bi wo bia se me na mehwe no ti bi ni ko bi wo mi on kan che me no ka che me se eye brand apart from brand onu obi enu onu obi ye bibia bim enti ya ka on se akora no wo ho a tum se bi wo pa ba wo pa na abem but ne kura akwa fira ne ba ne pe ofa sa akwa na onnam wo sa enen minim de obi no be hu first now ka beti na bunu adentia no kata na nonsense ah enen wo se yenya na se obi minim adako bia so a kire no se na se onu so na adwen nya na onko na adwen kura jimi kura chen wo fa ase no onko na otimlele kura chen wo fa ase so wo fa ase kala so na timlele wey no ase obo tasa ne wapo no enti ni pomu ni no enti no kasa me ho sa no ah ti ofa wa mo wani anya din a me wo ba afia me ntokwa ma beko ofie ha me no wo mo wo ba enti na asama slow down enti wa mo wani anya din de o betwa fa so na ya me wo fa so ni nyinse na ho ntokwa me se hwe me tuoi me nya papa sa se de ohun me no me nya papa na me pesa me de bem akokwa akodifo awo sabi we mu anim enu ti na me do aba be gina ase am pesem ti asem ni mu ye mesra mo de wo ho bia mo di asie bia mo ma mi hu ansa na de meye maye ofa enu kwana na makaje akwa na apart from sa bra onu obi anaye onu ananyem no na so onu a oyo onu a onu be na no aye din say obi de aduro so de wutie obi de aduro akoyo me kwa mi bisa no so bi kopie so a wo fast ni san kofa blog emna na ya de no musan ko ye biem wa no abla onu maduro na ade ne aduro be na onu me asema wusu ne kan aye de den to san ko ye biem ti obi akwadima oni me kanya waka die na no kwa waka kwa no otiti ema no kwa nka me ya ni na nyantokwa wo ho sa ano no ka che me say ai abofra ne nya ne dia na nyinse no kra no o si nyinse no kra no omo de baaye no no ni ha enti o maame na je ye o maame no obeba o tukwan o ndo o tetukwan oba mo oni nya de ko maame no honom mo oni nya de nsese ni o hwa akra no mo oni nya de nya sa o metwa kanso me na me ka tro so wa mo oni anya din a wo na aye be ma nti meja bibia hye wo so wa mo oni anya de o metwa fanso na se subaya o mutimu ano anu no mutim ana akoye sa asa o mutifie o nti no o matifie na wo ba rent nti wutimi nko masem me de meka se bede do mo fo mo se be ye de yo nti ofa etu hwemu a guy no the first time di nyinsa abehye ni obi anfa nyinsa bi anhye ni da ni nyinsa obi anfa nyinsa nhye anu o jimi sa no na so di bakura wo wiase me sina fa first wo behu na ka ba che na bo no be ma o so ni mu se o se nya ka ka ma ni na ka ka ma na wo so wapo no let's ma hey kwa mo fa si sabi on so be wo jimi
Ana wo fast no kra kan. Na mo jawe mu nyina e be frefra dia. Ana ka san an e bia wo akwa na de bia no wankoye bi. So I boni ade nti ko fam wonim de wa me pa cho. Waka mate wo de e be di nkomo. Afam pa cho. For radio. Akoshi brand masamane. Marcus, me frewa. Besa wo ti ase sei no. Die besie nya ase awie. Die bebe nya ba awie. O de magia tun sei si ayefo no. Mi yingu. Mewo o de magia tun. Mewo. So ti ase. But me no besa me catch you na o ti ho asese sisi ano. Besa me ne abusuafo ni na atnase. Na me kan di wo mu ye den e kire because enya ase awie also mu be mako amene ne ye den me ne nanyam ti no be ya nke ne abusuafo ni ntnase na ye mfanto omanim asembe na aba ye de sekan na ye den etwa ya no an ye de beka ama na free hono nti no me ka kire Osaa edikan ayesa waje atum isanse saasemu na me no waka ne mere tintin ba na wonfa wadwene nyedai emame nemom ne yesa wo mu no we ne good news but bad news na wo mu ne say opesa busuafo tisisi no woni memienu na afafuru eno no de enye ne kwanso no Osaa isanse mebo se wo sister krate anasa busuafo ne te na wo sister te a ba bi owu bia no beba no aba abigina wo so se ne kunu na one na afafuru enye enti saa nyinsen we ye dey efiri ho Osaa ma men kan cho saa nyinsen we na wukuta no eye mi wiase ba japade eye mi bibia eye makoma eye mani Marcus so what when it you say me yes minimum implications I want two things either so be survival and also be the obehwe wonkwa nti enye wo wani genti na make keep akula no enu nti na enye me mani genti enye wani genti enti fine enye mani gie ni mu abofra no wate ase so obawi asimu dia ne papa ne hwan ne papa nso ne nyansabo akwa enti die na nyansabo akwa betumi aye ama abofra na tima bawi asim successful enu na meso me de sa ne omani nyina ebegugu akwam na emom no menye emma wo sister abusuafo ne ntina wo sister nye dey emma me attack sa anyinsen wi na bi abusuafo nyina ne be kɔ bankrom ɔmbɛyɛ baako na ɔmaka akire sɛ yi free hɔ so wo tintim kra sɛ wo nyi free hɔ abusuafo ano ɔdodo ano wo nipa baako ɔdodo ano nya ba wo so sɛ kem wo be yi free hɔ na emom no ne ɔbɛyɛ ne sɛ ade wi no ɔde enwo hɔ na wo na nyinsen na enya nyɛɛ no sɛ me medika aka akire sɛ enka wo ni wo wusu enna kaone ne nabaako unya ne da se kim na odi nyinsa na ma me ndai Osaa me ndai we kan sa asem ne kire wo no be pemo de Marcus for pressure mama pressure bia what we dey Osaa we enye se pressure o kasa na ye dede o masumu Osaa odi me di nya me din pa o chewo ni se wo betimi aye aboa me na aboa nyinsa ne se na wo yi no se wo koye se isi a wo kura no ye mo odi mpa wo obi a wonim so sister ku na wonim sesei na wonim sesei na wona na yede afa yefunu ni mom no di Osaa me di nya me din pa o chewo uni osu enye tas oba ko pe uni ne na ba ko pe enye sa wotiti tu anyinse na enyini ba wo e bi ebeduru stage no de be hye no o maame na obetana se be cheke uni ne dada bei nse ne bada bei e bi e be kwa na afuro no ye aba ye hu se e bi a enya be 5 months na bi afi na woni nada wo de hye na enyi by now yi na ni nya ma ho no woni ne na ba ko pe e mame unya ne da na wo twem yensa e ho na no aka kire se hu yi o ko check up afo ba no abeka kire se wonyim days and month enya de and obi anim nu na ede enim Osaa me di nya me nim pa wo che wo yesa de ewu na nyina be duru 8 months e ho na mayi me ho e ye me dia enye ne dia yen check date no woni ne dada be woni ne bada afeni agima ade ama me e bi e be ko bia no me di bem ni agima ade ama me Osaa me di nya me nim pa wo che ya de fire day fa bo me din ho ban na wo so fa bo din ho ban si ye be se wu din ya se me din ne de masa ade ne nye dey emma sisi ni mum na mere ne so a
na di nsa ye beba kora me amagie aginem esan se ma ye ready say di nsa ye nye den emra that time no ba say die Osaa me srawo wode hie obi dumbie ahofa hema emamu nyina hema ba wochew jitum na ne na ba akoma me yesade we fama abofra na mfa enye mfa mame enye manyansa bo akwa odi wo mfa nyansa bo akwa wo mpa nyansa bo akwa e bibi na ede aba me no mi no ntem emu bi dunya me se so wutimi yesade o na de bo abofra no ban Osaa eni chibi abenya no wa woda awo kra bi we fi wo woda unya wo se kim na unya beye maame a jeje a wo bisuafo nyina be gigjo so na esa wa jo sister ni monyam nso de wo se woje se na make amesro ma ba mate me de many problems I dan this ho nti mama na bebe e na me se bia me fa maame echi so ayi ayi bibia ono no wa ha na wadi mo dance nti ma ba mesro e ma mesro o se fie ha de amanfo pe obi abehwe no enye se bia na usale dabe me de komo obi sese so wa na edi bibia ja aso hye ni udam so pai se ni se ke bia menya bia me fa me nya akọ piska o agent for me si omunya o na o piska o na ye o se adwuma ebre wo mu 10% 10% hey na wo 10% obeji sisi ya obi o ya abia adwuma a teacher fo ni bi no me 10% am gina dey so obi busu me akeke teacher for bre obia de omo ye example sa aban mfi omu a yo se be ka ji so mu nyina adwuma ifuru na ko pusifo so mu ache mu ade o ti dem kan no pusifo omu so omu no so ayi ne so nti omu ye okay o ai so bejo onya sia o pe onya dey so bejo ha ko bi jeme pa na be nice se wo ma hu wa o he date na o se apa o mo ko ka se ade na mbubu mo ready chika obeje hey kofi de mefro se me na so no se na me so obeje ai Osaa na ho ye nyame adu na we nyame adu so ho ye pa nyame adu kofi ye mefro se ye wi na me mami so wi ase de we show ba no aka fo if you had your power say me ma me fie na me mu fie ha de pa o ai boy ya de papa Osaa de so un si fie bi ntu what me da se we say a tenant bonus over o kofi wonko ma ba anka tenant abai but me sha de Osaa me no di nkomo kofi ko na me ne ni nkomo de no di mre bia but a tenant bonus ko okay o su me so ma me bo why ai Osaa so Onsu. Osaa de. Ede na uka chiro maame no. So Osaa de AKOSUAH me ne ntemu ana maka chiro me. O de da ben pa na obeye bema. De besi bia no wo so okobo o maame amane. Osaa mapa o chewa untie me. Na se maka unfie me. Ise ya worry sisia na yemi enu ye ko problem a. O maame ne the best person obeso obe issue o maame. No se ya worry. Eno no de mi enu ne ete. Come on. When ya sembia was o kacho maame. When ya sembia was o kacho. Ye nyina ye ofie ha. Ono so wo ha bi. Nti oba no bi pie so se ona me nkasa, on kasa me ho ne sa no mane ma na wa obeka ne se. Esro. On se me ana me kan bibia a chere de akoso bia. Tu ni nyina egu. Why? Owo ne ba na e be die ni se ye me a meje ma ha akora nya me a be makro no de akoma no e ba so e ka bia ya bobi e beje free no ho Jimidi why ode mate ye ntwa me bia so ode acheme me de acho then I just ode acheme Osaa o yeso ko so buo fukura sa maka chere me maame ode acheme enko de na wo kwa nka wo ko he ani enko de me se ne kakra na kuja mate it's would be chemi no mama press Osaa papa ne simio me da kra mitine na na me nkwat na so ansa na nwum no so asan aba ene mawu mawu no fancy Ofa nyanto bo ase abrante ne yapem na de oka no oka so ma mini ho nti yantwa ye de o ma me no beba se ne fie ni ye de obebam so kwa won wi ana nti wo de nyanto bo ase ma no na bibia ni a obeba mibusa no nso de oka no oka ne hu kwa ye befa so Ofa maame no de ono wadi ka je atum sa nyensan ne ne ba no die o
ne ba no na minim de nta ono no so ya ne me ma foforo kwakoda ope DNA ya o kan so se ame hu ye o ye DNA ma ne yeyi na me hu ye ne ne o so ma me adwani bi di na nka me ho ye de na mitimi na akra no so ye de no ba wiase kra no na se akra no mu ye DNA na nya o de akra na nya hu kwaya ye befa so e ka wa bo no ne yasese ne ye du sika ma e ya wo di anso so anu wa fo wa de so and say na o no kra me ntia say na wo person obehwe wo no so akra no ba wiase no koye sa DNA kro no na sa akra no ye ne dia eno sa no obey ne dai eno sa no ya nchini ntuma na ye nya ne dai wan kasa wudie wo di chiche too much Mariam Ovanyam na menijana muhe me mobo ni banu be kache mso ni mko bo mpa mintimi nkanche nsem ne mbo ampe enti na tese wo di acha no kwa se opo ma chawa na no we me mobo hey mo fa so ma me rap Mariam yeah champion let's say hey wo say abrante bi wo ye krom pa o ya wo konkusichi ye wo sen papa so me se kusie me pa je sa abrante konkusichi ye wo ye krom wo sen papa wo fa ni ofa ma tonka sa na minim se wa ene ye mi amaba se me na me bon ho ban ti mi hu wo so so o hwe facial na aye me ntawo no si me so bo ampe na me hanti no na me da bi ameba tie na me tie ofa me ba wa ka se oba me ho ye di nkomo bi no abeto mo wa ka se bi so na me oba tie ofa ofa me na me ne wa me ka sa dai me ka sa na yi ya no wo ye pe we sa betima tan susu tie etu wa fa wa na wa no wada tie Mariam tie on so ka chem so ofa beba wo so ofa ba eti be sha ofa ma no ofa ni nkomo wa ofa awani nam se jinsa no we di ana ofa tie ofa entoto unma kwa condition wo obetimi ya she obi o se o gina we o fo so betimi ka so mampanyin ne nyim na wo ye nde we na ma miska na de bro no na ma miska na de bro adantie ofa so ewia se na wo panyinfo wo ye obi di ye na wo di ye ofa na de ko so ofie ho no ma shede ne ma ye di ana so unim me ne ma me ne ye fine me na efi obi otifi obi na mpa dan ma no Osaa me ne agent me ne international agent the whole Ghana ofa me na me pɛ dan ma fiofo na nsamfo ma me ne be di no ne ma me ne ti maka ma no tum di so wo kasa na akwache wo da bla ofa me are best person me no mani okay ene ye for person enti no sabi wo fa ase no na wo damakoma so ewie se ade ye ne se so obi nim bibi na wo di advantage so pass fan for saa eno tie enkwata bu me create chirikura Ghana mra krampe no wo ti ma nyim nipa no wo se be gyen maka se enyo na anyim no na se ya mpase wo wusu ni na me ofa the chance Adam muso mi nua ba no pekope eno die no kura me konya ana me tie ana tie hey ade ni yiya no nipa yi kasa na so yiya no tie anse se ni nua ba na eno waso na pe dan no kura ma mo ofa come on enti na ope gobe pa what for se gele ni adua wo di beans kaka eno die o memu ye dia ofa ya wa krasi nyina sa wo tibi di so na atu ofa no kunu kwa se ni gobe enti ba chire gobe da bi wo de koma no bi boy di pu Mariam oni ho am so de ma be fa chere ya ota AKOSUAH ho ofa ani be mi donyame ewai mi donyame e di asemo e fe wa de ba no ofa che atopapa ofa se fe wa bi se wo fa su ni donyame awa wo wusu ni dem ono ne dem me wa fa si dem ofa na be hese je wo fa su si je ho no adano dana oye no sa dano nko e di wasi na edai ofa what tata prao tata odo tu be Osaa boto ho be me so tu nya bia aha so no wa o ba mi tu bia na oh tie oba ya de na wie o bara mi nyanya wie so fa he na ho no na o ye de unso abo mi Osaa beta ho konti Osaa beta ho wa de na o ye na sa o ka enti kwam na ni se de osifati wa yi ni sa tawo tu se adai onu a enti wonu wa beda no anta no to wa ntu ho ma na ade ana wonu se be ofa catch me that's what me tinaka me ni adansi de na me hwehwe ma pe o number so fa me nya so di ato so de na se me de me pe bia me ofa me donyame me na evidence if you have evidence be ofa me check kofa tie ofa me oni mre na o ya do sika adwan anka so if you offer sika wo ho boy na offer wo sika na we
fie no kwa nya fiketwa fie no me hwe fie no kwa nya fiketwa ne papa be ba akopɛ no ofa me na me mo secret se mo mo ne dia ne maame no so dabi unye kwara mi so me pra ofa enti fa something ofa ne maame no so dabi yari ofa enye se nya to ase maame no so ofa yari o maame no so enche obewu oni eti mo sa ye mfodu am ofa ne me kachi din komo me padanse die me kra padanse die wate fa be yire o ofa me ntimi me ni pa me gina fa ko din komo but woni say dia wo ye me so sa na me di me komo sa me di me komo say ya ofa ene ofa me ka me cho say wo fa si mi do nyame oyo baby a wadamakoma so wo fi ho me ankasa na me gina yi me wo fa si we wadamakoma so sin obi a wo wi ase ofa ntimi serew mo woni ye dwen me padanse nkura se wo maame me sika wo fi ho boy na nyimo no me do nyame me ade me akwanya me fo so me magi fie na kanta so me me ofa me ta wa chimi nim feel secret nyina maame ni weak point oni die se me bodua ofa so first we bodua wane mo minya e badua ba me ye dua na tete me fit mo fra se me do nyame me dua ba na wa dua ba ya mi a dua da obo o mu na wo sa nyina ya na wo fa free me so ba nyame so wa na so me kuku ma no madu an ma na man so asto sister pacho biya ko de na me ato biya ko pacho we de wadaroma ma se me na pese me do tu anim na me na su kunu so ama me oh okay se me ka kunu a se wuni me ko ahe me ko be na o kana so Marcus so sister kunu tu sister kunu de yeah pacho ka che ne se me se ade no person ne me ye no sa school no person ne me ko no me no sa school no me matra kra kwase abono no person obu me no me ye mu me kwase awo ni obi a me metiti me mawure mu adwuma tesebra ma be wo wiase ma me de akobie massage we na ono no wo ba be fa me se me nya yi sa o mani ede papa ako ti obo asem kasa sister ade na mani abre papa me pese me ma wo se ma bre pa so na sa massage we ni mi ko bie ye nti me no ntimi fa me boga nya me swan oni mi tu na mo bi na mo no oni mi tu no aso ye no ho sei sister mani nyo ho akoka ne sa menti wasio kan de wa kan asema chem se menko se me won you se menko ba mini ma se moko nti me economy ko kan me kan ne se asem ko de minti min ka bato ka che ne se me dia me ma e de enkra ma se fama na obehu asem kro kata se on hye no nya de e se wo ye ansa na ye too late me pese be ye se ani ebe na me su nti no na ntiti mu bi aba mobusuam me pese ade no me hu me pe wa asem for the first day you enter the house me hu wana me pe wa asem nti me pese ebe na me so na ebi aba be kan enti ne ka che ne se me say me de nkra ma na wo de man na wo be hu asem kro enya sa ha awurade nyame sister menchana ne papa sa bia nam ha no with them I speechless cry menchana ne papa baako se but ewiase no ba bia bako bia wo ko ba bia ebo ha no abdon ho asentam abra me ho ase Marcus oye little way mama entatia me take eno ano no but enema bi wade ewiase de o ya ade anu adwene ho mienu enta ma me de tu wanim no ka metima ye de pese ne ye mama ho so ne nipa ne wo ho enta me de be tu wanim no me pa chow kacha ne se me se sa na mo no ni mi tu no peso ye no hu seisen on hwe no wo hu no na sede ne sa de be to no na asa wo so wo na so wo ntimi tutu a wo de fa wo sa number no mame o sa de na number be ju sa number no we nyina aka hu bi o